sada sam sa tobom. Ne slučajno, ne slučajno, već zato što je vašoj porodici potreban ovaj blagoslov, a ja ne mogu da ignorišem ono što vidim. Vidim bolove koje krijete, brige koje ne želite da delite, težinu koju nosite u tišini. Ali također vidim snagu koju imate, nadu koju inzistirate na održavanju, čak i kada se sve čini teškim. Danas stavljam ruke na vašu kuću. Ulazim tamo gdje reči više nisu dovoljne, gdje su pogledi odvraćeni, gdje je srcima potrebno lečenje. Dodirujem svaki zid, svaka vrata, svaki kutak vašeg doma, jer znam da postoje stvari koje samo vera može obnoviti. Da li to osjećate? Znam da znaš. Pokušali ste, učinili ste sve, ali čini se da uvijek nešto nedostaje. Stvari izmiču kontroli, odgovori ne dolaze, dani prolaze i osjećaj umora ne nestaje. Postoje tenzije koje ne bi trebalo da postoje, postoje reči koje bole više nego što bi trebalo, postoji praznina koju niko ne razume. Vidim sve ovo, ali također vidim šta se može desiti kada se nebo otvori nad vašom porodicom. Sada pozivam na promjenu. Promjena koja neće biti spora, koja neće biti diskretna. Želim mir da preuzme vaš dom na način koji niko ne može poreći. Želim da se oči ukrste bez straha, da se ruke dodiruju bez udaljenosti, da se ljubav ponovo rodi tamo gdje su pokušale da je izbrišu. Želim da se isporuči svaka briga koja vam krade san, jer postoji nešto veće što se brine o tome upravo sada. Obraćam se vama koji se bojite budućnosti, koji gledate u svoju i ne znate kako da ih zaštitite od onoga što dolazi. Obraćam se vama koji osjećate da nemate snage da se sami nosite sa svime. Razgovaram sa vama koji ste razmišljali o odustajanju, ali ne možete, jer postoje ljudi koji zavise od vas. Tu sam. Neću prepustiti vaš dom slučaju, neću dozvoliti da vaša porodica bude vođena očajem. Dodirujem vaš dom rukama, prolazim kroz svaki prostor, svaku uspomenu koja se čuvala na zidovima, svaki trenutak koji je obeležio one koji žive pod tim krovom. Znam šta se ovdje već dogodilo, šta je rečeno, šta nije trebalo da se uradi. Znam trenutke kada se činilo da je nada ugašena i noći kada je umor težio više od bilo čega drugog. Ali također znam da postoji veća svrha formiranja. Znam da dolazi vreme obnove i neću dozvoliti da ga išta zaustavi. Vaš dom više neće biti zahvaćen obeshrabrenjem. Vaša porodica više neće biti zarobljenici straha. Vaš više neće biti bojno polje na kojem očaj pokušava da pobedi. Vidim one koji pokušavaju da se smeju, čak i kada je duša ranjena. Vidim one koji kriju svoj plač kako ne bi nikoga zabrinuli. Vidim one koji se osjećaju usamljeno, čak i okruženi ljudima. Mislite da niko ne primećuje, da niko ne razume, da niko zaista ne vidi šta se dešava u vašem srcu. Ali ja vidim sve. I zato sada stavljam zaštitu oko vaše kuće. Nijedna protivnička sila neće imati moć ovdje. Nijedna negativna reč, nikakva zla namera, nikakva senka nesloge neće ostati. Ja zapečaćujem ovo mesto blagoslovima koji se ne mogu oduzeti, mirom koji se ne može slomiti. Da li ga osjećate? Prisustvo koje napada ovaj prostor, toplina koja dodiruje vaše grudi, dah koji konačno izgleda da usporava. Ovo je stvarno. To je ono što ste čekali. Ne bežite od toga, ne dovodite u pitanje, samo primajte. Znam da postoje poteškoće, znam da je teret bio težak, znam da postoje računi koji brinu, dugovi za koje se čini da nemaju kraja, odluke koje treba doneti. Znam da je iscrpljenost progutala vaše dane i da je osjećaj da vam uvek ponestaje vremena učinio da vam se srce stegne. Ali sada postavio sam red tamo gdje je ranije bio haos. Mir ulazi tamo gdje dominira briga. Jasnoća dolazi tamo gdje je došlo do konfuzije. Izvesnost zauzima mesto sumnje. Više nećete morati da se borite sami. Više nećete morati da tražite izlaze bez pravca. Više neće morati da nosi težinu sveta na svojim ramenima. Vidim one koji se udaljavaju. Znam da postoje veze koje su istrošene, da postoje odnosi koji su prekinuti, da postoje boli koje i dalje boli. Znam koje su mi se reči zaglavile u grlu, koji su gestovi pogrešno protumačeni, koje su rane otvorene. Ali također vidim šta se leči. Ono što se činilo, nepopravljivim počeće da se obnavlja.
Ono što se činilo nemogućim počeće da se dešava. Donosim pomirenje. Donosim razumevanje. Donosim obnovu koja se ne može objasniti, samo živjeti. Vreme samoće se završava. Vreme hladnoće se raspliće. Vreme straha je iza nas. Postoji nešto drugačije oko vas. Postoji prisustvo koje se ne može objasniti. Postoji tišina koja smiruje. Postoji nevidljivi dodir koji tjera strah. Ovo nije prolazna senzacija. Ovo nije samo trenutak. Ovo je stvarna promjena koja je počela sada i neće biti zaustavljena. Dodirujem svaku osobu u ovoj kući. Ne samo oni koji su prisutni, već i oni koji su se distancirali, oni koji su otišli, oni koji su nedostajali. Vidim uspomene koje još uvijek bole, prazne prostore koji još uvijek izazivaju tugu, reči koje nikada nisu izgovorene i zagrljaje koji su ostavljeni za kasnije. Znam šta opterećuje srce, znam šta još uvijek donosi nemir, ali ja pretvaram ovaj bol u nešto novo. Donosim isceljenje rana koje se ne vide, tragovima koje je ostavilo vreme, traumama koje su se činile nemogućim za prevazići, prazninama koje niko nije mogao da popuni. Dodirujem emocije koje su potisnute, osjećanja koja su ugušena, bolove koji nikada nisu imali prostora da se izraze. Donosim olakšanje tamo gdje je nekada bila muka. Donosim odmor tamo gdje je bio umor. Znam noći kada san nije došao. O ranim jutrima kada nije stao, kada se srce stegnulo, kada su brige govorile glasnije od bilo čega drugog. Znam suze koje su zadržane, molitve izrečene u tajnosti, tihe zahteve koje nikada nisu otkrivene. Ali sada kažem, slušao sam svakog od njih. Nijedna molba nije bila uzaludna. Ni reč nije ignorisana. Nijedna suza nije pala bez svrhe. Bio sam tamo kada je očaj pokušao da preuzme, kada se usamljenost činila nepodnošljivom, kada je nagon za odustajanjem skoro pobedio. Sve sam video, ali sada kažem, ovo više neće imati mesta u vašem životu. Sada prekidam veze koje su još uvek vezane. Sada poništavam sve što je pokušalo da spreči vaš put. Odsekao sam sada svaki negativan uticaj, svaku energiju koja vam je isisala snagu, svaku reč koja je bačena na vas da vas oslabi. Svetlost ulazi tamo gdje je nekada bila senka. Put se otvara tamo gdje se ranije činilo da nema izlaza. Transformacija počinje sada, ne sutra, ne kasnije. Sada. Osjećam da postoji neko u ovom domu kome je potrebna hitna promjena. Neko ko je u unutrašnjoj borbi, ko se osjećao izgubljeno, ko ne zna gdje drugde da ide. Neko ko nosi težinu koja mu ne pripada, ko pokušava da stoji na zemlji, ali se osjeća kao da se raspada iznutra. Toj osobi kažem, ja sam ovdje. Neću dozvoliti da se izgubi, neću dozvoliti da potone. Sada ispružim ruku, čvrsto se držim, ne dozvoljavam da padne. Ono što je izgledalo beznadežno, počet će da se menja. Ono što se činilo nemogućim, bit će rešeno. Ono što je izgledalo izgubljeno, bit će pronađeno. Vidim nekoga kome su potrebni odgovori. Neko ko je čekao, ko je tražio, ko je vapio za pravcem. Neko ko više ne zna u šta da veruje, ko osjeća da se sve oko njega raspada, ko više ne pronalazi smisao u onome što se nekada činilo ispravnim. Sada donosim jasnoću koja je ovoj osobi toliko potrebna. Otjeram zbunjenost, utišam glasove koji su donosili sumnju, uklanjam sve što je izazvalo neizvesnost. Put će biti prikazan. Odgovori će doći. Izvesnost će zauzeti mesto nesigurnosti. Vidim one koji veruju da su zaboravljeni. One koji u sebi nose tihi bol, koji hodaju svetom kao da su nevidljivi, koji osjećaju da se njihove reči ne čuju, da su njihove suze nevažne. Ali sada kažem, nikada niste bili sami. Uvek sam bio ovde. Od prvog trenutka kada je tuga pokušala da vas obavije, od trenutka kada vam je umor opterećivao ramena, od prvog puta kada ste se zapitali da li je vredno nastaviti, već sam bio uz vas. Video sam svaki detalj tvog bola, osjetio sam stezanje u grudima, pratio sam svaku bitku koja se vodila u tvom umu. Mislite da niko ne primećuje, da niko ne razume, da niko zaista ne vidi šta se dešava u vašem srcu. Ali ja vidim sve. Vidim noći kada san ne dolazi,
dane kada muka preuzima, trenutke kada se pitate da li nešto može, u stvari, promeniti. Vidim njegovu izdržljivost, napor da ostane miran, pokušaj da pokaže snagu kada se unutra čini da se sve raspada. Ali sada, kažem vam, ovaj bol vas ne definiše. To obeshrabrenje više neće imati moć nad vama. Ova usamljenost više neće biti vaša stvarnost. Ja se zalažem za vas u ovom trenutku. Vapim za novim vremenom da se uspostavi nad vašim životom, tako da se svaka senka koja vas okružuje rasprši, tako da svaki lanac koji vas veže bude prekinut. Dodirujem sada sve što treba promene, svaki deo tvog srca koji još uvijek nosi tragove iz prošlosti, svako sećanje koje te opterećuje, svaki strah koji te sprečava da kreneš napred. Molim da mir ispuni svaki prazan prostor, da spokoj zauzme mesto nemira, da se poverenje ponovo rodi tamo gdje je ranije postojala samo sumnja. Stavljam ruku na vašu priču, na puteve kojima ste putovali, na izbore koje ste napravili, na žaljenje koje nosite. Ne postoji ništa što se ne može prepraviti. Ne postoji greška koja se ne može iskupiti. Ne postoji prošlost koja određuje vašu budućnost. Vidim šta dolazi. Vidim vrata koja se otvaraju tamo gdje su ranije postojale samo barijere. Vidim odgovore koji dolaze tamo gdje je ranije bilo samo neizvesnosti. Vidim obnovu koja se oblikuje u vašem životu. Nemojte se oduprijeti ovoj transformaciji. Ne bojte se novog. Nemojte biti uhvaćeni u ono što se već dogodilo. Vreme patnje je iza nas. Ciklus bola se zatvara. Posredujem tako da olakšanje zauzme mesto težine, tako da nada zauzme mesto straha, tako da radost zauzme mesto tuge. Vidim dalje od onoga što oko može da dosegne. Shvatam šta se čuva duboko u tvom srcu, šta se ne usuđuješ da kažeš naglas, šta boli, šta teži, šta te dovodi u pitanje. Znam iscrpljenost koja se nakuplja u tebi, osjećaj da se uvek boriš protiv nečeg nevidljivog, potrebu da ostaneš jak čak i kada sve u tebi traži odmor. Znam vremena kada ste se osjećali mali pred problemima, vremena kada ste pokušali da zatražite pomoć, ali niko nije razumeo vaš bol. Znam reči koje bole, prekršena obećanja, tišine koje bole više od bilo kakvog vriska. Vidim tvoju dušu kako vapi za olakšanjem. Vidim njegov preopterećen, misli koje ne prestaju, sećanja koja ga još uvijek muče. Pokušavali ste da krenete dalje, radili ste sve što možete, ali osjećaj da uvijek nosite težinu koja vam ne pripada je još uvijek tu. Ali sada ja posredujem. Stavio sam se ispred svega što vas je zarobilo, svega što vam je isisalo snagu, svega što je pokušalo da vas natera da odustanete. Izjavljujem da se ovaj ciklus bola bliži kraju, da će ono što se nekada činilo nemogućim prevazići biti ostavljeno iza sebe, da će ova patnja koja je preuzela vaše noći biti iskorenjena. Sada dodirujem svaku otvorenu ranu, svaki trag koji vreme nije izbrisalo, svaku ogorčenost koja još uvek postoji. Ja donosim isceljenje. Donosim obnovu. Donosim novu šansu da počnem ispočetka bez nošenja tereta prošlosti. Znam da postoje stvari koje ne razumete, da postoje pitanja na koja još nije odgovoreno, da postoje situacije koje su izgledale nepravedno i zbog kojih ste sumnjali da li postoji pravda za vas. Ali sada vam kažem, ništa nije prošlo nezapaženo. Ništa nije ostalo bez odgovora. Došlo je vreme za restituciju. Vreme transformacije je počelo. Sada sam u tvojoj kući. Prolazim kroz svaku sobu, prolazim kroz svaki prostor gdje ostaju sećanja, vidim svaki kutak gdje je tuga pokušala da se smiri. Čistim ovo okruženje od sve energije koja vam ne pripada, od sve težine koja je vukla vaš život, od svih prisustva koja je donela nemir. Izjavljujem da će ovo mesto biti utočište mira, da sukobi više neće imati moć ovde, da će ono što je pokušalo da razdvoji veze biti raspršeno. Vidim one koji ne mogu da nađu mir u svojim domovima. Oni koji se vraćaju kući, ali se ne osjećaju dobrodošlim. Oni koji žive okruženi ljudima, ali se i dalje osjećaju sami. Oni koji su izgubili vezu sa onima koje najviše vole. Posredujem tako da svaka barijera koja se formirala između vas bude slomljena, tako da se svaki nedostatak komunikacije obnovi, tako da svaka emocionalna distanca nestane.
Sada govorim onima koji nose financijske brige, koji su pogledali račune i ne znaju kako će to rešiti, koji su se plašili budućnosti, koji su pokušali da zadrže veru, ali osjećaju težinu neizvesnosti svaki dan. Kažem vam, vaša odredba dolazi, ne očajavajte, ne prepuštajte se strahu, ne prihvatajte laž da ste bespomoćni. Posredujem da se vrata otvore, da prilike stignu, da se ono što se činilo nemogućim dogodi pred vašim očima. Znam noći kada ste izgubili san razmišljajući o rješenjima. Znam vremena kada ste osjećali da ne uspevate. Znam vremena kada niste mogli da pokažete slabost, jer mnogi zavise od vas. Ali sada kažem, ne morate ovo da nosite sami. Ne morate biti jaki sve vreme. Dozvoljeno vam je da se odmorite. Dozvoljeno vam je da verujete da nešto veće radi u vašu korist. Vidim one koji su usred emocionalne divljine. Oni koji su pokušali da pronađu sreću u toliko stvari, ali se uvek vraćaju u istu prazninu. Oni koji osjećaju da ništa nije dovoljno, da radost nikada ne traje, da ih bolovi prošlosti još uvek proganjaju. Sada dodirujem te rane koje niko ne vidi, te bolove koje niko ne razume, taj nemir koji čak ni vi ne možete objasniti. Donosim olakšanje, donosim obnovu, donosim novu šansu da živim bez nošenja ove tuge u sebi. Vidim one koji su daleko od vere, koji su nekada verovali, ali su bili povređeni, koji su jednog dana verovali, ali su bili razočarani, koji su jednog dana osjetili nadu, ali vreme i teškoće su ih izgubili. Sada kažem, nikada te nisam napustio. Uvek sam bio uz tebe, čak i kada si mislio da si sam. Video sam svaki trenutak tvoje srce zatvoreno, svaki put kada si pokušao da se zaštitiš od ponovnog povrede. Ali sada te zovem nazad. Pozivam vas na novi početak, bez straha, bez nepoverenja, bez sumnje. Posredujem za one koji su bolesni, koji nose bolesti u telu ili duši, koji su pokušali sve, ali i dalje osjećaju bol. Dodirujem svaku ćeliju, svaki organ, svaki deo vašeg bića koji treba lečenje. Izjavljujem da ova patnja više neće imati moć nad vama. Izjavljujem da će se zdravlje vratiti, da će doći olakšanje, da će se oporavak dogoditi. Sada pitam, da li to osjećate? Lakoća, promjena, prisustvo koje napada ovaj trenutak. Ovo nije iluzija, ovo nije nešto privremeno, ovo je stvarno. To je odgovor na sve što ste čekali. Ne dajem prazna obećanja, ne donosim reči bez svrhe. Ono što je sada počelo neće biti prekinuto. Transformacija je već u toku. Vaš dom se već obnavlja, vaš život se već obnavlja. Odgovor koji ste čekali već je počeo da se manifestuje. Ako ste osjetili tu molitvu, ako ste osjetili to prisustvo, ako znate da je to bilo za vas, nemojte je ignorisati. Ostavite svoju potvrdu u komentarima, napišite šta osjećate u svom srcu upravo sada, podelite ovaj trenutak tako da ovaj blagoslov dopre do još više ljudi. Ja, Sveta Petka, bila sam ovdje sa tobom i nastavljam da se zalažem za tvoj život. Neka ovaj mir ostane, neka se ova transformacija ne zaustavi, neka ova obnova raste svaki dan. Amin.